Keblay pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat bakongsan menta kesmiki. Terwa ubernat banwengno ikamoza number 6. Sam buskit ke NPYF haki shispa andru saungut di Samla puli. Shikho khur buskit ke school BSF na scene admins festival. Bat kerpat garulan ke GSMC na ke Presiden Draupadi Murmu hani Delhi. Bat mintangin pa syaki Khubor makambina. Ubernat en marak ula terwa ban wengno ya kamoza number 6 knang ban ailat ki weipat ki jat ban brew ban long ki MDC besyusi lani nominated member ha district council. Ula kentui ki weipat ki jat ban brew ban yateli ban dawa ban wengno ya kamoza number 6 ka bakhanglat ki bandrung ha district council kumu neka MDC besyusi. irregularities sama kengom anchindi ya ramode jab tongru kaigen simode anchindi revenue de bangke ar gamma majo aba simode anching council 60% state 40% but jab duphul jo anching 40% state 60% taude state 75% council 25% sa mane wa sa ke chkhing ya bari ko ra do bari council lagi thangdu no ya 정배 급파 예서 매저 매니저스 니고 마마 아가 나티가 우나 그리바 바가 아로 모터 vehicles 제리고 안chen 100% revenue को monthly का चम 안친이 가로서 바이타 가리 register 가비빙아 이니 마몽 हिसाबा दंजा ये लामसा मोनातेगा ओ लामसा খন 안친데 즉 라차단 나게로 달 안친 다른 바이코 구신 가쟁 오니 그러면 안친이 revenue जेको अंचिन claim खाना जता गापा वो claim खाना नंगपा revenue रा state one बगाई को आरो या गमत को अंचिनी सोबी इकरे फंक्शन के claim खाना को मांगे उन्हीं स्टडी को से छागानेगा opposition को involve खाबोनी नो अनेबा वा शिलोंची सोपां जोन opposition को involve खाजावा 자리 거지 마시야 많이 그러면 खाजा와나 माना ये irregularities के मत कोई हिसाब ना आबा चिंजो बोले state government नो 방판 동자 고 방풀나 동자 तब हम सबको बाहर के या काउंसिल मैटर लगाने के मन मां मां बोल रहा तब जेका अंचनी आनी चीनी खासनारा मो तब अंचन सुमsang 려봉보 주려봉보 그만 government land 니 다오 도치 칭아 비서네 काउंसिल나 위에 또 이제 도행아 아래 GAD land declare 하나 내가 와 ITI 캠퍼스 मामा मांगनी दिरंगा एरियाराम नामनी एची सिपाही कॉलोनी लेपर कॉलोनी या तो मत कौन दाऊदे नासिमया एग्रीमेंट को नामी निगेंस मोदे आमा अच्छे दोमा ये एग्रीमेंट दे नोकमार आमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बक्ससा एनओसी को तपा एग्रीमेंट को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बक्ससा खा आरो या आर अंकोरा हलखामना ने उंजा देबा डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर नोकमार को मैकी साइन खावना सोपाताना आनी रेवेन्यू को सरकारी को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गलियन गेन आरो नोकमा रांनारा बा रेवेन्यू बक्सा आवल फी को गलियन गेन निसा तार नोकमा रांने देता बस मामा खबर मानसा बफुल तारा अंसें गावर से दोनी पा मांदेरा आरो का को माने जो थुरानी बा दाउ आरो का मांगबा बामा ओलिमन या सेराबेरा अंसें गावर से इन पारांदे केदि नेचुरल उजाने ये politically instigated नहीं आवारा मत target का certain group को कब area ताऊ जेका इंसान council यो होस्ट होंगे कब को लेके बिसोले council को district council affairs नि through joint secretary को मैं बस वहाँ प्लाहा बिसोले को निरोग चिना करता जब ताऊ जे चापी का ओंकुजा इधे निमन already बिसोले खाता दे मिलमान जो जेनी गमन गेसा department Kiladon hadu shispa andru saungut ki Samla pule ki bale yok pediang buskit na National People's Youth Front East Khasi Hills kum kadak kejing itu ya kejing la jengki ban le bha ha ki exam matric bat class 12 house nem arjar arpusan bale pelong de ke embos bat ki ki school board nakini ki shispa andru saungut shispa khat khandai ngut ki de ki bawan shakmat ha ke exam matric bat saupusan ngut pat ki de ki pass bha ha ke class 12 Yaki khusnam lasam do kong sanu ba given milim MLA ke Sora President ke NPYF but MLA ke Jawai ba Wailat Shilla President ke National People's Women Front but ke MDC na Noshken Congress Kharpuri MDC ke Mausendram ba Alvin Saukmi
Hagani ke lempung ladon lang kinong ilam jong ke NPP Women's But Youth Front. But nakaliang ukong san. Ulay ro iki Samla na East Khasi Hills ki balapin i shisha ke Jylla jong ki ban pas bah hagini ki exam. Ula kintu da kabaong. Don kam nang ni syakmat ban nang le bah syusyu ban penkut no tang shiteng por. Layo ru ki jingkren na uba waila Jylla bat ni kinong yalam jong ke Youth Front hagini ke program. Jobs. Habang ikran white collar jobs kakentup tang ikam sarkar. Hagani ke juk chungi menta ka sarkar khamla shu ban shu ai kam sarkar your way away ublapas ga degree ban kumta tertel. Badelar ni ka benta ban kaliang jaga sarkar Jylla. Lingba ki interventions ki babun ki programs ki babun ban pinslori phi kum ki khon samla ru ban yang halaki jong ki kijan ban ni sothu ban kaliang ka jong phi ngazon ong ba phen pindan kam hok ya kata talent ka boble la ai happy ba phen long shisha kita ki khon samla ki ban no sinya nagabenta ka jinkio arte jong kane ka Jylla Meghalaya ka jongi te nagaliang ka jonga nga shukwa ban kintu ya phi kum ki khon samla piladon ya kane ka certificate ba pila pass ka class 10 class 12 kal deiru ka por ba pinti kana ka ei ka ba pidon ha don ya ka jing thmu na ka benta ka jingem ka jong phi pendon no e ka thong barakani ka jingya lenti ka jong phi saka ta ka thong penong kita ki khun samla ki ban scam ka jingmot jing perkhat penyai ne penyai sha penong discipline berkham tam e ka jing sore ka ban penti kana ba penla ban pen urlong ya kata ka thong ka ba phidon na ka benta ka jingem ka jong Ka BSF Senior Secondary School Umpling kalapan pau perthai sa shising ya ka jinglong bakansai ban sanduri kisap ki pong jenggi khana school bat ki Samla puli ha ka jingya ko ba pher ha Saint Edmunds Festival. Ha kani ka festival balapalong daga Saint Edmund ki khana bat ki Samla puli ha kani ka school kilara e ki nam jingjop ha kini ki jingya ko. Ha ka debate competition ka Nazia Pearl shooting kalara e ka kerdan beningkong kum kanong yatay niya batibit dam. Kakinhun Indian dance kalalong beningkong, ka Shehnaz Khan kalawan balay ha ka acrostic writing, ha ka jingya kop shet jingbam kani ka school kalara ya ka kerdan baar bat balay. Ujozaya ulayo kerdan balay ha ka jingya kop draw cartoon. Dakini ki jingjob balawan ra daki khana school ka BSF Senior Secondary School Umpling kapin isay siya kaperthay ya ka jinglong bakansay jong kani ka school ban sandur bat ban betin lenti ban penep bat penhe pensan ya kisap ki pong tenrai jong ki khana. Kakinhun dawa Garuland State balalam khmat do pa Boston CH Marak CM Baminchwa ka GHADC kalay kendu e ka President Draupadi Murmu ha Rashtrapati Bhavan ha New Delhi ban kerpat ya ka jingira jongka ban penurlong ya kejing dawa Jylla bapura tang nakabenta ki jat benriu ki basyang basa ha ki longgaro. Henry ngut kirang ba nong yalam na ki jat benriu ritpat leni tribal jong kari India kila ai kejing kershan ya kini kekenhun jong ke GSMC. Layut hu ba ka President Draupadi kala snap bat syashkor bha ya kejing kerpat jong kini kekenhun. Lalu namin rasong cabia mana ansungni India asongni chubat kapa gadong odong kapa anting saksa dergapa harus kang kapa India o tribal ranguni arumi cik ranguni presiden ngi kapa Her Excellency Madam Draupadi Murmu ji ko uni dongramu grong nak tamat ha uni dongramu grong nak manera yan Garuland Statement Committee ni bimango ribaim da chinga bina binmaksa interest kan baksana memorandum ko ba bini sembalon ba bini opison submit ay makta manaham ar namen katsabia una andita nangani rangko asongni nangani gemen Garuland State ni gemen janapna yan dak batsol ko mani namen nasong sa aro asong gemekan anga kadunga irang plaktan
안스니 들그파 안스니 나그가리 놓고 추소갓겐 아름 강치 야니기면 자후겐 이니기면 안슨 가동아 안스니 Government of India 안스니 president니 kita mai kubadi kamku agen aro kamku kainga aro khangchiba yan dakba kamku angna achang aska sunggemek hai kumongna mana achang mungprak isuni gemen mungprak ni gani gemen tsukayo de abrok yang tumude haida banga achang nam khangchi charoni mona ganang liba changsana achang banga ni gani rangkon gemat nakta achang garulen setko matni achne achika sona pangkam kepa jagadelko aro pangkam kepa achni political power po ba constitutional solution ko bana hai kumongna Unigiman atsakasong ni janggi tangani atsni atsakasong ni derang sudangrang mkhangsi nambat kepa janggi tangi jakatel kebok nge janggi tangchina sini skani ko ya alo New Delhi o ibai rongna manani ko agana khatsabia sakanchipon Jylla Kitrai bat kinong penia jang ka DK ka automotive latkor Shillong kelakentui ki pat ba banlong ki buhusiar yala ki ying ki sem ki jingdon jing em bat ya ki dukan de mar de mata na kinong tu ki bala kenrai ha kani kanong ba kilayat ho ha ka khat khandai tarik mentau banai kani ka dukan de kali halat kor kala sha tu kumba shilak tingka ki tiar kali kila kerpat bat kentui ki pat ba banom thiet ai la da ja bikini kinong tu ki wan terwa tiar kali ha ka dor ka batat kum ka waini kilat banom penslur ya ka kam tu kam thing jangki Haka juk kapor, kila kerpat ru ikipat ba banyat ho bat pentip syiki pulit lada kia kenduk kum kini kinong terwatir kali haka dor kebatat. Kalumpung Unity Cup Inter-Village Knockout Football Tournament bala peniyat da ke Unity Group ke kenhun Shiparalok kelas dang haka arpulai terik Nailar hamadan yelekai football Dihar Ribhoi District. La play perdai kini Kalumpung do ba MG Karshan Lor uturai jong ke MS MG project hakmat kinong ilam shnong kipat ba ka shnong Dihar bat kinong kitkam ka Dihar Sports Club. Kajing kun ha ka sngi play kalalong hapadeng ka sing Samla Arpomer persya ya ka nongrim Jeremy Sports Club. Kajing ile kai kalalong ka beitanat na du pasdang. Ha ka bakut Kasing Samla Arpomer kalalaban penlim no ya ka nongrim Jeremy dalai lano. Ya kini Kalumpung football la kershan da UMLA ka Sning constituency Dr. Celestin Lingdo da ka jingtmu ban kring yiki Samla ki badon ka sap kapong ha ka football. Labu e ka thong na kabenta ka kenhun ka bara e ka nam ladu ban khung ya ka song pisa ka ba laipo hajar tingka. Ikenhun baar bat balai kinra katsan hajar bat san hajar tingka. Lawan ya airing banra ikini kisong pisa da laipo artli kinhun na kisnong beper ka temri boy. Haga jingkren lingkot haga ni Kalumpung uba MG Karshan Lor uloong kathong jong kate Kalumpung kalong ban kring ye ki khun Samla ki badon kasap kapong haga kam yele kai football. Kam tam ye ki Samla ban lait ni ki jingmli bat ki jingdi basniu bakin pentebet yalade ha ka football im semua hande banong ban mo ban ai kina jingkren pekerpan re kum kajing ai musim ya phi ki life athlete team ki besimenta ha kan ka tournament bala organize da ka Unity Cup ni ai ka jingkit bok ki riang ya phi bana pedeng ki life athlete team tentang athlete team ki ban points final bat ngis camp ba kajing tu kira jompi bat jing penbiang jompi yes kamba hakasi final gini ibiang ikini atli tim ban poi sak thong jom jing job tena kalian jonga soban ai kajing kit pok kebriang ya pi ai ro kajing kit pok kebriang ya ki organizer dikila aban penbiang ya kini tournament hadu kebokut kamdadan kendo kajing penwit penwa kamdadan kendo kajing Ibi kini kenat pengingin sekian ba tournament kebelang kubajok bat haswa ban song nasgo ban airu ya kajing jero bat aingu no ya UMLA badan buram jongi bulai i jengai ya kini ki baro bat bala play ya galat ikut Samla pojok constituency bat sabar jokaru aku kum kini tournament kiyo ba simbanta bat kalau ke soban ai ke burami bakane ke tournament kamde tang hane pom Dihar ndai sabaro kowi constituency kalaya kini kun kini ki tournament ban aila
panai platform JP pun sama jom constituency ban pini lagi jom buat sab jom ni nang ba pinpililat tak nang ni semat but kaya ke pengurusan tam hajani singi ki pamanta haka pagi longi longsam mo na tu pun sama kiru rang ba kimi pa ki longi longsam kimat yak jingyam thang yak jing susi jingye pa ya pra kata kadai udrok ngaso bodam hangne berkentu JP pun sama jom senang kathau jom kari hijai pedri barok koi Segoba bansim ya kene bakalong khubor pengsan bat kepaman dan kamtam ham tajungi kamtam ye bhi players Bat dakini ki khubor ngila poi shikabakut tat hadu penginde syambyang khuble shibot.